Mathomo thukuru-ini wa Egerton makoretwo mateguthie na mbere kuma muthini wa mweri wa 11 mwaka muhituku thutha wa arutani thukuru-ini uyu kuigamira thi magitetia wagi wa ukinyaniria wa uiguano wa marihi ma nyongerera ya mishara ya mwaka wa 2017-2021. Igeria ria gucaria kihonia kia ndogamano iria ikoretwo ho gatagati ka arutani na urugamiriri wa thukuru uyu ritire ria ciara matunda o mothe. Na kuringana na Vice Chancellor wa thukuru uyu Prof Isaac Kibwage, thukuru uyu nduri na mbeca o ciothe. But Egerton is already broke. So when you are having zero money, so even if you want to do something with zero, what do you do with zero? Oro mweri thukuru wa Egerton ubataranagia ciringi milioni 250 cia kuriha mishara, no indi thirikari ikoretwo ikirekereria ciringi milioni 174 oro mweri na gutiga thukuru uyu na thiire wa ciringi milioni 77. You yourself have even reported so many billions to be released. It has not been released. So when they demand that we pay and on time, you see that's being dishonest. You cannot keep our university closed. Ni ndogamano riu iguciririe woni kuma kuri anyitite migurani bururi-ini. Gavana wa Naikuru Kinyanjui akiuria thirikari riu kuingirira na guthara thukuru uyu mbere ya uharaganite. Ihoya ritu kuri thirikari, kuri Minister wa Education Magoha na kuri munene wa bururi ni gukorwo kwina intervention tondu university ino niyo ikoragwo ikiruta aria othe marugamagirira urimi bururi wothe kinya mabururi ma nanja. Na ni undu woguo university ino igikorwo ina thina ona urimi witu na big 4 miaka iguka ni gakorwo ina thina. Iguru ria kuhaguka kwa mathomo na wonjoria kambini cia wonjoria iria irigiceirie thukuru uyu, Gavana Kinyanjui arauga kuhingo gwa thukuru uyu ni ugwati munene kuri ruhonge rwa urimi. Ona urimi witu na big 4 miaka iguka ni gakorwo ina thina. Koguo ithui witu ni kuhoya thirikari ikorwo ikinyitira university ino na niguo ihote gukorwo igicoka haria yakoragwo matuko mahitukite. Anyiti itemi thukuru-ini uyu riu matigitwo makiorotana amuona thengia ya thukuru uyu kuria arutwo makorwo magicokereria mathomo kiumia-ini giki. Arutani nao mehandite kinyima kiuga meguthie na mbere na mugomo uria ukoretwo ugithie na mbere kwa ihinda. In any situation, there are those who bear greatest responsibility. Have you ever heard of that one? Yeah. So who bears the greatest responsibility? Who caused a strike that management knows is not legal? Thirikari Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru ritwa ria kwa wa ng'ombe wa Maina.